Ljudi, ja sam moj kanal Veljko Radanjić. Danas ću vidjeti, ovdje imam flašu i ovdje imam nešto da je vrtim kao fota i to ovdje imam 3 čaše, stavio sam sol unutra. Ovo imam malo, ovo ima malo više, ovo je najviše soli i onda ovdje vrtim ovdje da li ću na X da popijem ili pola ili uopšte ne pijem, vidite. Opet na X, pola, ne pijem. Na X, pola, ne pijem. Sad će vrteti i kada to zavrtim na koje ispadne, će to radi, vidite. Ima 3 puta se igra. To sam izmislio. Pola. Ispalo je na pola. Prvu čašu. Sljedeće. Prva čaša, znači izbacili smo. Sljedeće. Na X, drugu čašu. Samo treba da otvorim oči. Ne znam, joj ne mogu. Moram. Sljedeće drugaj ću sam da pijem vode obično. Dobro, ja opet, daj Bože da bude na X. Čaša. Ne pijem. Ne pijem. Next. Ovako, treća čaša. Sad moram sam sipam. Ovo će biti najgore. I treća čaša, vidite. Ne mogu. Morat ću da. Bljak. Izgleda neću moći da popijem, ali ipak sam popio bljak. Ali to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali, vidimo se uskoro. Ćao.